Iyaw o Gasalilia Mainko. Ay chungal sa karatan kapeng o wow. Pankupuran sa machay coach. Kay pani ponarok sokon ponpeyo pachuan mo niki isoko likan ko nanalang ko unan kanikan. Ay chungal mo cholo rang sa machay kop nanoin ponpey karyon kop na speaker kay sa kayo ponpey state legislature o yung amuson kawatakasanat kan koros won kison ko lapalap o yung amuson ko kan koros samarokan o lapalap Kitti o sustakan koros nan palyon momotso chiang o government o pachuan ki John Way unsa. Yet sab mache Rongen Rahnwet cho sab mamail som baba Frowning Frederick maban pachuan pakita autaban rompugach. Hirakayo yes yayin spell the spelling bee competition. Nick so porri sa klimao pariagdri sa klimao siyay and spell the spelling bee competition eo pachuan miyawi ni conference room me pacho ni opsan kopna o chap taglak tuwaw na maysa. Siyay which konoptasang Open Talent Search Program the TSP o sponsor sa Pohnpei Rotary Club. Elementary School ek me pachuan yang chaweta siyay which o school kan Yay Obine Elementary School, Colonia Elementary School, Nach Elementary School, Awak Elementary School, Salatak Elementary School, Sabalap Elementary School, ESTM Elementary School, RSP Elementary School, Sakos Poet Elementary School, o PCS, the Pohnpei Catholic School, Mevachang. Mewia MC ng program which Mr. Adventure Waltu o Mrs. Yvonne Johnny Simon, Mewia Facilitator o Coordinator ang program and spelling bee which. Bachang Director and Talent Search Program, Mrs. Rita H. Atlee. Siyay wet chap taglak tuwalap huim saklak lagay sakriyaw ni sawas round tapakwalu mepachuan yawila apkatirakta isngakan mepachuan poita na siyay wet. Labalagakan mayang coach tapachyon and program wet siyay waliapan wing sakos ng mamot and legislature Senator Francisco Samram Waliapan wing Nakoro na legislature Senator Benjamin Ludwig o Mr. Taylor Sebin Moya CTEC Instruction Coordinator. Hirain kan pali spelling bee which the officials kan Yay Tristal Silvanus Mepachuanuya record keeper Crystal Jackson Mepachuanuya pronouncer Patty Petrus Mepachuanuya Aman pronouncer Ilana Simon Mepachuanuya judge o Yvonne Johnny Simon Moya facilitator o coordinator and spelling bee which. Hirain sa rin school kan mepachuan poitar na spelling bee which yay Makayo the champion yay Miss Eliora Elio Queen Kawalu sang Colonia Elementary School Macariao yay Miss Merce Peñas Queen Kawalu sang Salatak Elementary School Makasilo yay Mr. Fernil McKay Callan Queen Kawalu sang ESTM Elementary School o Makabayo the third runner-up yay Miss Daphne Aaron Queen Koisu sang Salatak Elementary School. Yay Irail kan mapaitar ng siya spelling bee which o bilbiltar Ran Pachuan Walyan Lawing Pohnpei Ong the regional script spelling bee mapan Pachuan Miyawi Nanwin Kuwam na Maskalisa Pariyak sa Klima. Director and TSP Director Rita Harris Atlee Pachuan Walyan T. Rail kan Met pachuan konop the program which o we are right chingal kapem ang lugoto sombatak panaynay o chorus makashto pachong o chingata sarupkach na siyay the spelling bee which. Hirakarya yay Pohnpei State pachuan aleti sawas sang China medical team. Rom sang opsan kopna and wing Pohnpei. Nifa porri saklimao pariagdri saklimao government and wing Pohnpei. Pachuan aleti sawas the donation and winnie o tipsa waniman winnie mepachpachon wanchana walinen walupki pan of Walkaway and Embassy of the People's Republic of China Nanwin FSM o Opalto sang FSM national government.
handover ceremony which ye eo kasalapan minimin o uchuch panan Wayne Evesem o People's Republic of China ang kakairtan of Walpang Rosalmao and Aramasakan ng Wayne Evesem. Ambassador and People's Republic of China ang Wayne Evesem, His Excellency Wu Wei, Pachang at Chingal Medical Team in Wayne, China, Mapachuan Tarsawaswach, Nan Kasarawi, Mochamochwach. South Machel Kopnano in Pohnpei, the Honorable Stevenson A. Joseph Pachawan Pachang, Director in Comparison Wow, Director Stewart Penyas, Mapachuan Ang Sawaswach. Governor Joseph Pachuan Chingal Sakaratan Kapim o Wow ang Ambassador Wu Wei o Chingal Medical Team o Evesem Government Pagkasawas Pukach Misansaler o Bilsawas and Samankan Nan Kalian Rosan Wow Mawing China Pachuan Sawas Katal Ong Imonwini and Wayne Pohnpei Puen Sawas sa Maukan Magonang Alitisawas and Rosan Mau Sang Imonwini and Wayne Likika. Abachuan Tola o Kapangki, one of Walpukat, China and Sawaslaw, Nan Imonwini, and Wing Pohnpei. Senator Chen DeLuy, Mawia Vice Chairman ng Standing Committee on Health, and Kaisakewan Pohnpei Legislature, Pilyang Pacho, Nan Handover Ceremony Watch. O Pilpachanger Kopnan Wing Pohnpei, o Pachuan Wia Chingal Kapang, ang medical team sang China, Ambassador Wu Wei sang Chinese Embassy, o Evesem National Government, Puegi Uchuch Misansaler, Lelataranmach. Ebachiwan Tola o Kasaleta, Kamapan Sawas Pukach Mainen and Sansal, Nan Sabumachet Imanwini and Wayne Pohnpei. Woktaklakan Memia, Nan Sabumachet Kampan Rosanmao, and Wayne Pohnpei. Evesem Secretary of Health Mr. Marcus Tamo, Mabachiwan Muliento Evesem Government, Pilyang Pachang o Wiya Chingal Sagratan Kapung o Pachuan Kasaleta Kasampal Pan Minimin Panon Weikan ang Kagairtan Kampang Rosanmao and Evesem. Pachuan Tola o Pachuan Mebang Pachuan Wiya Kakoros Puen Kakan Sawasa Kalaleto Sawas Pukaj Mebankin Pachuto Sang Wei Chekan Nan Sampa ang Palyan Rosan and Aramas ng Wayne Evesem. Hirokasilu ye kasarawian kichi Constitution Day. Ni February sagisu pariagatri saklimao, wing kichi kachang nan kasarawi, and kawopan kichi Constitution Day. Taran and kawotan pasan and pusanat and wing kichi, o pachuan yawi, nan mosan malan klak, kausak pail nan wing kichi, o pachuan chapta, klak tuaw nemesa. Medpachuan Kalawa Program, Tawia MC and Ran Kasampalwach, Ye Mr. Marcel Rosario. Patra Augustine Barnabas, Medpachuan Patalolo and Richangata, Nan Kasarawach. Kasarawi and Aptan Play Pachuan Wiawi, Sang Williapan State Police Riaman, Mawiachuan Melon and Wayne Kichi, Police Kan and Kichi Municipal Government, Oyangaka Junior Police Kan and Wayne Kichi. Mr. Burton Charlie, Mapachuan Kolki Kichi Anthem, and Selma Kasarawian of Tan Play, Pachuan Wiawi. Mr. Wensner David, Mapachuan Wia Sagaratan Kasam, Nan Program Watch, Unanachingal Sagarata, of Pachuan Kasam, Kochti, and Mall, Mayay Wasalabalab South Salam, Namarki and Wayne Kichi, Isanankan and Wayne Kichi, Nanalak o Nankanyay, Kopnan Wayne Pohnpei, the Honorable Stevenson A. Joseph for First Lady, Karayawan Kopna, the Honorable Francisco L. Ioannis, or Second Lady, Floor Leader Quincy Lawrence, Candidate Jeremy Mutong, Floor Leader and Pohnpei State Legislature, Senator Macari Miguel, Senator Alfred Ladora, Senator Haroline Moffitt, Solmasan Pail, Warak, Fikar Patra Augustine Barnabas, Patra Jovi Thompson, Pork and EPA Mr. Luis Santos, Lucan Malak and Wayne Kichi, the Honorable Emerson Eperiam, Son Kopung and Kichi, Mr. Dixon Santos, Speaker and Kichi Council, Mr. Salvation Salvador, O Kichi Council Menkan, Labalap Chekan Mayang Pachang, Principal o Sambatakan Ewell School, Panaynekan o Sarikan Koros Mayang Pacho, Nan Kasarawi Kasampalwich. Nan People's Land Program Yay Kaulan Pukayo,
Ong Wasalabala, South Salang, Nanmarki and Winkichi, His Majesty Mr. Saturino Martin, O Son Kobungan Kichi Municipal Government, the Honorable Dixon Santos, Met Bachuan Pata, Kaulan Pukon, Pa O Abaliwe. Murin Kaulawach, Monsabako Martin, South Salang, Kachin Bangak, O Nan Sakulma Bangak, Yech Me Monsabako, Kachin Bangaki. Yaponan Kuklamulano, kayo yes hatak ang punan pauno begini kution jalanut, outbalanut, ang Seloma o yung kailele ang program kailele o sakya. O abang mo mo, manega patula ay bangiyat mo. Wow, bukan mau disunahkan, ingin pilih. Bawligi, nangalak nangkanya, lap, bawligi, kayo ada yang bukan yang kaya mar, yang kaya ramut, kalau dan perbulangan, biasa itu, yang agis, baik tiga, contoh orang zaman itu yang Dia tetap karya ekip payah वो लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में करता हूँ वाउंडी कॉन्फ्रेंस वाउंडी मेरे ग्राउंड पे वो समाज कलियो वो कौन तो सब पे jadi pegawai pelayanan khusus पे Bembak tahu lah dan dia sebelum kaki kayu sanjang Rahnwet dia kesaran bangsa jadi kerja Pohnpei tak boleh jadi dan kalpana tetap payah asal sana pun kesembaluan wow ni pun sekarang tak akan kawin dari saya nanti yang wow ni Rahnwet we are going to do now. Jadi minum wow ni Rahnwet pertak Malaysia. Kayo memang kuasa kubuai. Saya sebelum dia balik kajian kujian itu bukan sebelum boleh tak? Anak-anak baru berjalan kincarnya. Pulang kajian dia pengawasan. Kurang saya kuasanya apal wangi abang ini. Kalau tak dengan pengawas sekolah di kan yang dokter. Tetapi irai bukan sahaja. Awak pusingkan takut tak jelamu. Berada kasih muda sudah kurang kaki lain, jelai karakat. Korus kerjaan lele lengkap payah. Ini masih sedikit masa kapal itu talent pertama. Oh kayu kabudian di mana buat muncul jangan. Kabudian mana apa? Oh sambil macam serikan kan. Dia kasar iban pasan bukan Rahnwet mudah ikut pergi. Oh ay sebelum banget Kalahngan itu. Murin Pangak and Wasarabalak Sok Salam, Son Kopong and Wayne Kichi, Honorable Dixon Santos, Bachuanuya, Chimal Sagarata and Kawait, Mepitata, Sobelman Wayne Kichi, Basa. Nana Chimal Sagarata, a Bachuan Kabasa, Koko Tan Basan and Wayne Kichi, the Iputi, and Sobelman Wayne Kichi Basan, Ye Makayun Manaman, Misansal, Nan Iralao, Eo, Irajichikeo, and Pasan and Kosanatin Wayne Kichi. Pasan Wachakta, Kaungkon Pana, Nan Tisam Basilu, Parkit Wapoli Sapayo, Len Nijanuri Saptua, Parkit Wapki, Wali Saklima. Iraikan, Me Kokonabana, Pasan Wach, Me Siliakan Walman, Oiraikan, Ye, the late Benito Peter, Moya President, Onian Sawocha, Monsabuko, the Conan Way, and Ansawo, the late Caterson Ebel, Muya Vice President, Onankan and Ansawo, the late Ulcher Paul, Moya Chairman, the late Siberiano Pablo, Moya Vice Chairman,
o the late Colonel W. Edward Moya, floor leader. Chawakan Maye, the late Alexander Soswat, the late Anderlin Andreas, the late Tanis Peter, the late Edmund Luke, the late Eberiam Soswat, the late Herbert Santos, the late Alger Paul, Mr. Bernie Martin, Mr. Dixon Santos, the late Elias Thomas, the late Henry Simon, Mr. Herman Semes, Mr. Joe Heinrich, the late Cassiano Joseph, the late Lino Miguel, the late Lourdes Yeneres, the late Ludwig Santos, the late Murphy Martin, the late Garobin Kerman, the late Roger Peter, the late Wagner M. Lawrence, the late Wilson A. Bell, the late Joseph Abram, the late Casiano Santos, Mr. Luis W. Santos, the late Belwin Paul, the late Lawrence Ioannis, the late Luis A. Santos, the late Melsor Calmeda, the late Joaquin Sarapio, the late Simon Artus, the late Walter Thompson, or Mr. Onlina Lawrence. Yeng iraikan mepachuan kagunapanan Boston Wedge, o Leleto Ranwich irail me winaman mepachuan memo, o ye yang Wayne Kichi, o iraikan ye Mr. Bernie Martin, Mr. Onlina Lawrence, Mr. Herman Semes, Mr. Joe Heinrich, Mr. Luis W. Santos, or Mr. Dixon H. Santos. Habituan taula na national sagarata o pachuan kachaman Iran ko akalin o inaw mesansan ng Boston Wich yay makachijiki kachayan chon win kachi sang niya chail posan memanaman the anila coach kachkiyang chailin kamelele makairtan wewich posan dasang ningongan tataw heopana ni onapag Joel o opol parak o ngaramas korus. Kacailan tataw, minimin o katkataw, wuguya katawtotokan, nintuan waktaklan way, kwen kachangetiang tiwaj o tiyan murkan, lengan en kalangala kisarin kichi chian kopay, kwen kolakol sanamaw o payan sa machail waywaj, yay wain kichi. Sa man wain kichi lukan malap, the Honorable Emerson Ephraim Pilbachuan Pachang Oya Chimal Sakarata and Kapam Kwagu Kachpana, the Bachapana, and John Wayne Kichi, Makabayata Ran Kasampal Watch. Kapang Kiyang Lapalak Chorus, Paranaikan, O John Wayne Kichi Wunsak, Puegu Chuchpana, O Elpana Masansal, Mon Moa. Nanpal Koreawan program Yay Kamatongkan, Kamatong and Changachang. O siayan kapachang Syrian School and Elementary Kanan Win Kichi, Wairan Changachang, Ong Lokti, Final and Volleyball and Lokti, O Final Ong Wairan Chang and Syrian School Kan. Hinanan Chocho Chon Potial Ong Kamatangan Rano, Panaynay, Sarikan, O Koros Pachuan Paraparan, Niaral Kaskasarawi, Ran Pasampal, Ye Ran and Koko Tan Posanan, Win Kichi. Kaimsaklan program yay pachudan sagaskan hong mokoita nan kamatongkan mapachuan yaular mawasang ranin Constitution Day yay sagasang loptikan kamatongan yakyo palay the volleyball o basketball sagas pukach pachuan sawastosang Ace of a Supply Speaker Esmond Moses Floor Leader Quincy Lawrence o Ryan Tours Enterprise and Pristansal, Poitakan, and Ewell School niya Pachuan Kairakti, Sang Nitang Chikuchik, Pachota, on Kamotongkan Masansaler, Salapuk Elementary School, Pachuan Kolati Tangwalisak, School Choror, Kolati Tangwalisak Walu, NMS Elementary School, Pachuan Kolati Tangapia Sakriao, Roy Elementary School, Pachuan Kolati Tang Apia Saksilu, Palang Elementary School, Pachuan Kolati, Tang Apuki, Limay Sakeo, Pohnpei Elementary School, Pachuan Payamawar o Kasilu, Niray Pachuan Kolati, Tang Apuki, Isi Sakeo, Wana Elementary School, Pachuan Parayao, Niray Kolatier, Tang Riopki, Limay Sak,
o Senior Elementary School में बच्चों पैमाओ o Aletier kayo niaray butchuan koleti tang silukki silisakwani. Speaker and Kitti Municipal Council, the Honorable Salvation Salvador, met butchuan wiya sakaratan butchungati and Rano. Nana chungal sakarata butchuan wiya chungal kapangla, pueg poitan tatak and ran kasampalwich, uchuch pana and John Way, butchuan kapung on sponsor kan chorus, kanay school chorus, opal chorus, makachtor, o bachitor yang kapayata, kawopang ran in person and win kichi, pariagatre saklima. Juan Karan Herodes David, met Pachuan Waliante Kochtuach, o Yayar, Laulau and Richungati, o Makain Saklan, Kasarawi, Kosampalwach. Kalahangan Kupurkaras, Mangomechi, of the Bens of Rongen Rahnwet, Pachuan Dupligacha Kupurakan and Kachinsa Valley Radio Physics Age, Hong Rong Kabakan, Mabankan Pachoto, more. Kalahangan Kupurkaras, o Casalelia, Mango.